Amahoro y'Imana wakunze ba Black Media mudukurikirana buri munsi guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu. Nizera yuko aho muri mumeze neza, twebwe ku ruhande rwacu turaho turashima Imana tumeze neza cyane. Reka rero ndabaha ikaze mu kiganiro Bingo Sport mukurikirana buri munsi muhagenda mumva amakuru abavugwa muri sport hirya no hino hatandukanye. Warako kuri no munsi twongeye kugaruka kugira ngo tunaganire ibiriko biravugwa muri misi ya sport. Nije wigane zagera ariko sindije nyene ndi kumwe na mugenzi wanje. Mbere yuko ndamwakira reka ndababwiye mbega tugiye kuba tuganira ku kintu umunsi udasanzwe yaba hano iwacu yaba ku mugabane wa Burayi. Ku mugabane wa UEFA Champions League hano iwacu ni Coupe du Président uno musi yongeye kugaruka muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma inkino zo gukurakuranamwo bisona ko bakino go gusubiriza ruhanuza guha ruhuza umugwi wa Vitalo ndetse n'umugwi wa Aigle Noir. Mugiye ku rundi ruhande ku mugabane wa Burayi umugwi wa Arsenal uza kuba wakira Emirates umugwi wa Atletico Madrid. Inkino ziharira kuri uno munsi ndetse navuga ko turagara ko ni inkino zikomeye cyane. Reka rero ndabaha ikaze ari nako nakira mugenzi wanje. Amahoro Bertrand. Amahoro cyane Adira jemeze neza. Ameze neza. Nimwe ni sawa. Ni sawa. Asize bakomeye. Nyine naho naciye ndavuga mu mayira ndiko ndatonda hano nabona bonye ibitwenge ku maso y'abantu nubwo ibibazo bitabura ariko urabona ko wari umunsi wa kabiri navuga ko atanguye neza ku bwanje ndetse no kuri bamwe nabonye navuga yuko muri rusangi yari amahoro. Ndavuga nkaho naje mva ndavuga nabo twahuye mu barabara ndetse no kugira nshike hano byose ni sawa je kubwanje ndashima Imana. Nuko umusore numva ko ameze neza cyane. Nuko rero nababwiye tujye ko tunaganira kuri Coupe du Président hano iwacu uno munsi yagarutse Bertrand. Ni kimwe cyakari gishishya nyuma ni ukino go gusubiriza hagati y'umugwi wa Vitalo ndetse n'umugwi wa Aigle Noir. Match ya mbere beri Makamba byarangiye umugwi wa Vitalo mu bantu batibaza bavuga ati ko biri kose Makamba n'ahantu hagoye n'ahantu nta equipe yagiye rimwe ngo yegere horoherwa ariko byaje kubitandukanye ku mugwi wa Vitalo kuko Vitalo yaje kuba yoroherwa inaha kuri intsinzi y'ibitsindo bigera kuri 2-1 mbere yuko bakino kino gusubiriza uno munsi ku stade Intwari. Ni equipe ya Vitalo itanguye ifise navuga ngo akantu yibikiye ifise niyo avantage kuko ifite igitsindo kimwe bitse. Twabonye Aigle Noir yageze hani Bujumbura yakina ariko navuga ko na Aigle Noir yakinye hani Bujumbura hari zimwe zisa n'izayigoye cyane. Kuri uno munsi ku mugwi wa Vitalo twabonye ibyo yitwaye tumaze imisi tubone Aigle Noir irimwo turongera tubone ya Vitalo itandukanye n'abantu babikana tunga tubone Aigle Noir nayo igaruka ikongera igatsinda. First of all ndaza kuba mfatira ahanini ndavuga ku nkino navuga ko zagiye zihuza uyu mugwi wa Vitalo ndetse n'umugwi wa equipe ya Aigle Noir. Urabona ko ni zimwe muri equipe navuga ko zibangamirana cyane nari nabigarutse ko ubuherutse muri ko batemera kino kwa mbere ndavuga ati ni equipe ya Vitalo yo bijanye ndavuga akantu ko kugomba kuja kuyihora muri equipe ya Aigle Noir cyane ku kibuga nkuru nziza Peace Complex. Ni navuga ko ari ibintu navuga ko twavuze imbere yuko nza kuba ninjira cyane ku kino go kuri no munsi. Reka mbanze ndabe ahanini inkino zagiye zirahuza uno mugwi wa Vitalo ndetse n'umugwi wa Aigle Noir the Fighters. Twagarutse ko kubuherutse ndavuga imbere yuko bakinira kino guyibanze turavuga tuti ni equipe ya Vitalo ndetse n'umumenyereza wabo witwa Bimenyimana Robert bo babajanye nk'akantu ka vengeance ko kugomba kuja kwihora equipe ya Aigle Noir kuko twibutanye ko match we ya mbere muri club ya Vitalo ndavuga bita Bimenyimana Robert nk'umumenyereza mukuru yaje kubatsindwa na equipe ya Aigle Noir ku kibuga nkuru za Peace Complex. Byumvikana ko yari equipe yari ijanye uko gushaka canke izo nguvu zo kuvuga ati turiko turarondera kino gitsina. Ibintu nanakubwiye adi ubwo twaheruka hano imbere ko runo kino kwa Vitalo na Aigle Noir rwanda avuga ati equipe ya Vitalo ishobora kuba ifise advantage mu mutwe kuri equipe ya Aigle Noir nubwo bitaraja mu kibuga ariko akabamwa ko kantu kuko equipe ya Vitalo nayo igomba kwitwara neza cyane imbere ya equipe ya Aigle Noir. Fatiye ku bintu bigira kuri bibiri atarimwe ko kantu kuko kwa equipe ya Vitalo bamaze kuba babona yuko nta kindi kintu kigomba kuduhagarika muri no Coupe du Président y'uno mwaka. Tugomba kwitaho kana kugira ngo natwe dusubire kugaragara ku mugabane wa Afrika nta equipe iri kiraserukira igihugu cyacu cy'u Burundi. Byumvikana ko ako kantu ko kuyumvisha byonyene yuko tugomba gukina
n'inguvu nyinshi cyane kugira turondere intsinzi Isohoke hanze. navyo biri mu bintu novuga ko byafashije cyane ekipe ya Vitaro mu rukino rwa mbere kuko byabaha motivation full motivation kuri ekipe ya Vitaro yo kuvuga ati ngomba kwitwara cyane kugira ngo nze kurondera ano manota agera kuri atatu hakaba n'ikindi kintu cya kabiri apaho yuko ekipe ya Aigle Noir the Fighters ako kantu bari bagasangiye na ekipe ya Vitaro kuko nabigarutse ko ndakubwira ati nyimba twabonye umunyezamu Harerimana Jamari yanagaragaye ndetse no mu rukino rw'ibanze ndavuga kwa Fazare hariya muri mu ntara ya Makamba abona ko ekipe ya Vitaro yari kwitwara neza cyane bifashijwe cyane n'umunyezamu ndavuga bita Jamari yanagoye cyane ekipe yiwe yahozemo ndavuga ekipe ya Aigle Noir the Fighters wabona neza yuko Vitaro ego iravize uko gushaka gutwara kino gikombe ariko no kwa Aigle Noir gutwara igikombe ibyo bintu barabifite mu mutwe ko turabizi ko nyimba baramuhanye Jamari nuko bari bavuye muri club du president kandi banatwaye Primus League byumvikana ko harimwe ako kantu kuko nabo bagomba gutwara ibikombe byose bikinirwa hano mu kibuga byumvikana ko ako kantu basa n'abagasangiye haba kuri Vitaro ndetse no kuri ekipe ya Aigle Noir ariko ikintu Vitaro yaciza gusumbya Aigle Noir nuko Vitaro bo bavuga bati twebwe naha honyene dufitiye ubukiriro ndavuga urukino rwacu rwo gupfa no gukira kugira ngo twitware neza cyane ndavuga imbere ya ekipe ya Aigle Noir ati tugomba gukora kugira ngo tuze kwisanga twanabaye beza cyane imbere ya ekipe yande imbere ya ekipe ya Aigle Noir byumvikana ko rero nyimba Aigle Noir yari kirakina nyimba ekipe ya Vitaro yari kirakina harimwe ako kantu kadasanzwe kagaragara kuri ekipe ya Vitaro ko kuvuga ati ngomba kwitanga kugira ngo mbandanye ndonka ano manota agira kuri atatu imbere ya ekipe ya Aigle Noir nabyo byaje kuba binaba ndavuga ku bakinyi bamwe na bamwe nabikubwiye ati no muri weekend hari abakinyi baruhuriwe imbere ko bakina n'urukino kwa Aigle Noir ndavuga nka Kizigenza Saidi ntibazonkiza yanitse ndetse n'ibyo bitsindo bibiri mu rukino rw'ibanze byerekana leadership nayo iri kwa Saido byerekana leadership azana muri no ekipe ya Vitaro byerekana nyuma turiko turabona ekipe ya Vitaro iri kiritwara neza cyane nuko nuno musaza nawe rikabigiramo uruhara bwo kubandanya adirija bano basore bakiri bato rero muri rusange nuvuga ko ugerageje kuraba inkino zihuza ekipe ya Aigle Noir na Vitaro ni inkino novuga ko ziba zimeze neza cyane ni inkino ubona haba harimo ubwitange budasanzwe ni inkino ubona ko haba harimo umwe wese avuga ati ngomba gutsinda umugenzanje nyimba ari Aigle Noir avuga ati ngomba gutsinda Vitaro nyimba ari Vitaro avuga ati ngomba gutsinda ekipe ya Aigle Noir nuvuga ko ni impambe idasanzwe kuri ekipe ya Vitaro baza kuba bataye mu rukino rwo gusubiriza hagati ya ekipe yabo na Aigle Noir the Fighters ariko bitavuze ko bamaze kuba baronka amahirwe ko nyimba twabonye ekipe ya Aigle Noir ekipe imaze hafi iminsi igera kuri 3 bari hano mu gisagara cya Bujumbura byumvikana ko urukino nabo barako bagwitegurira neza nkuko bisanzwe ni imyimenyerezo yakozwe kuri Stade Intwari haba kuri ekipe ya Vitaro haba kuri ekipe ya Aigle Noir rero muri rusangi ugerageje kuraba ibyavuye muri Fazale ndavuga mu rukino rwa mbere urabona neza ko harimwe ako kantu kuko Vitaro yarashije ekipe ya Aigle Noir the Fighters ariko tuvike turabizi ko mu Burundi haracyariho ryategeka ati igitsindo cyo hanze kirakonta paporo y'ibyo watsindiye hano yumvikana ko Vitaro impamba y'ibitsindo bafite bisaba ko ekipe ya Aigle Noir nayo izigatsinda ibitsindo bibiri kuri Stade Intwari rero biraza ko bitanga akazi kadasanzwe kuri ekipe ya Aigle Noir ariko hanini urabona yuko umusaruro uri kuragaragara mu basore ba Vitaro nihangira hanini uvuga ko bihaye nihangiro bihaye kuko ni ibintu bavuze ni ibintu batangaje bimenye Imana agishika aravuga ati twe tugomba gutwara kutwe igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu tugomba kwikarifya muri bane bambere nibyo muri bane bambere biriko biragorana ariko muri ku gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu ubona ko bariko baragira iyo reisite afite abakinyi bameze neza cyane aba ba Aristote Mitabakana araba ba Kesi Jordan nawe yagarutse avuye mu mvune araba ba asore hagati mu kibuga ba Autriche araba abasore bameze neza cyane ba Lieve n'abasore muri make nuvuga ko ni equipe iyobowe cyane n'uyu Saidi ntibazonkiza ubona ko bafise byinshi cyane bariko barakora abana bakiri bato bari kudobeja muri rusange nuvuga ko ni equipe ya Vitaro ugwega iri kirerekana cyangwa urugezo iri kirerekana kugeza kuri no mwanya birayigarantiza victoire baronse muri match are ndavuga ku munsi wa gatano ubona ko bishobora no kuyiha nayo mahirwe cyangwa nizo nguvu zo kuza bakitwara neza cyane kuri Stade Intwari bigatuma tubona equipe yitwa Vitaro ishobora no kurengana gashika muri final ya kino gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu ya ni equipe rero ya Vitaro kuri no munsi izakuba iramutse yakira equipe ya Aigle Noir igihe gisaha 9 kuri Stade Intwari ndaze ko umukunzi w'umupira w'amaguru basa mu gihugu cyacu ugomba ko wasi kuri Stade kugira ngo nawe wirabire mbege iyo Vitaro bavuga ni yahe mbege Aigle Noir bavuga yo imeze gute byose ubirabe ikibiriraho kuri Stade Intwari igihe gisaha 9 nuko rero nabonye Adina
n'ibiciro byo kwinjira ntabwo bivunanye ni ibintu tutari tunamenyereye by the way ako kuri ku mpande z'ikibuga amafaranga atarenga 2,000 byumvikana ko nyimba ari 2,000 tugomba kubona nyine stade yuzuye nabonye n'umuririmbyi Oleg ashobora kuzoba hari nkuko nawe yabikije ku mbuga ze byumvikana ko ni match football jana na music byumvikana ko agomba kuba hari show Vitaro biteguye gukora akazi kadasanzwe nyimba Vitaro yakiriye byumvikana ko aribo bagomba akuzana Oleg byumvikana ko bariko bashamwe izo nguvu nyinshi cyane full motivation ari kwa equipe ya Vitaro full motivation ari kwa equipe ya Aigle Noir abakunzi b'umupira w'amaguru nabo boshika ku kibuga ndavuga kuri stade Intwari kugira ngo baze kuraba runo rukino mbega biraza kuba bimeze gute mbega biraza kuba bigibandanya gute ariko muri rusange urabona ko equipe ya Vitaro urabona ko equipe ya Aigle Noir bose biteguye gutanga byiza cyane ku mpande z'ikibuga n'ibihumbi 2 VIP hariho y'ibihumbi 10 hariho VIP y'ibihumbi 20 ndetse hariho na VIP byumvikana hariho na ticket sponsor bishatse ariko muri rusange bavuga ko ni match ishobora kwitabirwa n'abatari bake ni match kandi ishobora kurekanwa ubuhinga budasanzwe haba kuri equipe ya Vitalo haba kuri equipe ya Aigle Noir Fighters byumvikana ko dushobora kubona urukino rudasanzwe ku basore ba Aigle Noir bakaza kugombora ibitsindo batsinzwe nako dushobora kubona urukino rudasanzwe kuri equipe ya Vitalo nkuko bakoze muri match ale bakaza kwitwara neza cyane tukabona n'ubundi batahukanye intsinzi imbere ya equipe ya Aigle Noir rero nivyo kurindira tukaraba mbega ni Vitalo ishika muri final mbega ni equipe ya Aigle Noir izakubishika muri final nibyo kurindira tukaraba mbega ni Vitalo ishika muri final cyangwa ni equipe ya Aigle Noir nuko rero tuvani wacu tuja ku mugabane wa Burayi rero babwiye ni ku munsi wa kabiri y'amajoro y'abagabo yongeye kugaruka ni UEFA Champions League kuno munsi aho mugo Arsenal za kuba uramutse nawo wakira equipe ya Atletico Madrid igihe cy'isaha 3 mu gihugu cy'Ubwongereza beto twabonye matchare kimwe abantu bati nta gishasha ntagomba kubwitega tubonye ama equipe mereye mu mahiganwa yabo Atletico yatsinze Arsenal yatsinze nuko ko mudu ku ma equipe yose imeze neza twabonye matchare batweretse ibisa nkiringana ku ma equipe yose ariko buri equipe yake tuvuga ngo ifise avantage equipe ya Arsenal irimo gakara abasore ngo bayavuye mu mbone isa ni yagarukanye gwagwego gwiza twatuzi ko equipe ya Arsenal uno munsi Atletico Madrid biro hakoze ku Imbere ya Arsenal sinoza kuvuga ngo biroroha kuri equipe ya Arsenal nta nubwo bizakora ndetse no kuri equipe ya Atletico Madrid ariko entre ndanibutsa abantu yuko equipe ya Arsenal ahigeze muri UEFA Champions League nta nari yatakaje urukino ni equipe yonyene novuga ko ni match ifite byinshi biharuro byinshi isobanura kuko ugerageje kuraba na cyane cyane dufatishije twifashishije ndavuga urukino rw'ibanze rwabahuje kuri Riyadh Air Metropolitano urabona neza cyane ko ni equipe ya Atletico de Madrid yagerageje ni equipe ya Arsenal yagerageje ariko nta ma occasion ya cyane yagaragaye ndavuga ku mpande zose aba kwa Arsenal haba ndetse kwa equipe ya Atletico de Madrid ukabona ko kwaba no gutembereza umupira na ma equipe asana yangana equipe ya Atletico Madrid nivyo yari imbere gato yo gutembereza umupira ariko abona ko ahanini hariko harabico kintu chama block bar hariko harabico kintu cyo kuzibira kuri equipe ya Arsenal hariko harabico kintu cyo kuzibira kuri equipe ya Atletico de Madrid ukabona ko nivyo bitsindo wanashima byanamunitse muri match ale byari bitsindo by'ama penalty bamwe batuma hagarikizi nawe yaravye bitari byo kuri amajambo yitwara tete yavuze ati ndetse nabitwa badeke na license hajya mu Bwongereza ati ziya penalty avuga umuhagarikizi arakora bakanagutwenga byumvikana ko ni match yari yugaye cyane pa raporo ya kubona equipe imwe n'imwe iri kirakina rero novuga ko ni advantage kuri equipe ya Atletico de Madrid na advantage kuri equipe ya Arsenal kuko ho nta wizigamiye na kimwe ni bya bindi turabize ko ku mugabane wa Buraya byahindutse ibyo ariko muri rusange uraza kubona yuko equipe ya Arsenal nkuko arabivuze ntabwo iratakaza urukino na rumwe muri UEFA Champions League no mwaka ni equipe ya Arsenal ubona ko kenshi bagiye haba muri knockout kuva muri weekend of finale quart de finale ndetse no kugira habageze matchare zarabagora ariko match retour bakaza bakitwara neza cyane nivyo twarabonye kuri balle kuri matchare banganye musa kubunda ariko bageze muri retour bakagira ibitsindo bigera kuri 2 twarabonye kwa Sporting nivyo baratsinze kwa Sporting ariko bageze kwa Arsenal match retour baranganye ariko urabona ko match yari metrize cyane na equipe ya Arsenal bagiye gukina na equipe yitwa Atletico Madrid nabo muri ale bahanganije igitsindo kimwe ku kindi ariko urabona yuko harimo kantu kuri equipe ya Arsenal ndetse ko kumva yuko turi mu rugo tugomba gukoresha wa mufana tugomba kwitwara neza cyane abaravye match muri weekend equipe ya Arsenal itsinda Fulham babonye akazi kadasanzwe abafana bariko barakora induru yabo nabyo witwa
witwa Arteta ndetse na kapitene Declan Rice baje kuba bashikiriza ku munsi weje nako ku munsi wa Yijej baravuga bati twabonye public itandukanye niyo twahora tubona ati nta kindi tubaza batari kubandanya badushigikira muri no miss novuga ko muri zino nkino novuga ko ari zanyuma na nyuma kugira ngo natwe tubandanye dukora akazi kadasanzwe twabonye performance imeze neza cyane yitwa Victor Torres muri weekend twabonye performance imeze neza cyane yitwa Bukayo Saka nabigarutse gati equipe ya Arsenal nyimba Bukayo Saka yagarutse tugomba kubona muvuma hari imbere kuko numwe mu bakinyi atanga assist numwe mu bakinyi iyo bikenewe anatsinda ni numwe mu bakinyi ubona ko atuma defense cyane cyane baba bamucunze ari wa mukinya adashobora kumufata ari encounter cyangwa ari umwe ku umwe bivuze ko bagomba kumuzana ku wundi rero byumvikana ko mu gihe umaze kumuzana ku wundi hari ako kantu kaza kuba kaba kerekana ko equipe ya Atletico Madrid igomba gushiramo izo nguvu rero ko igaruka ryitwa Bukayo Saka rishobora kugira byinshi rifashije equipe ya Arsenal ariko n'ubundi nabonye imyimenyerezo itagaragaye mu witwa Julian Tibel nabonye imyimenyerezo itagaragaye mu witwa Kai Havertz byari byavuzwe muri weekend heze yuko abashobora kuba bagarutse kuri no rukino ariko imyimenyerezo bakoze ntabwo bari bahari witwa Kai Havertz ndetse na mugenzi we Julian Tibel ndetse n'uwitwa Mikel Merino nawe n'ubundi ntabwo hari ariko ni Arsenal twabonye yakinye kuri Atletico Madrid na Arsenal twabonye yakinye kuri Fulham ni na Arsenal maze igihe kinini kinatagira Julian Tibel rero ko mudu nkuko babivuze bayikuye kuri equipe ya Fulham motivation ari y'abafana rero novuga ko advantage bari iyo ntoyi yo kuba bari muhira home advantage ngo dukuze ko tunabivuga ariko waje kuraba kuri equipe ya Atletico Madrid nabo bafisa ku kantu bamaze kuba bigirira ico cize nibyo byanagarutse ko mu ndweze ndakubwira ati equipe ya Atletico Madrid nimba yashoboye gutsindira equipe yitwa FC Barcelona mu rugo ati nta kibuza yuko batoza ngo batsindire na equipe ya Arsenal mu rugo byumvikana ko tugomba kubona match igomba kumera nk'iyo mu ndwi heze kuko mu gihe ataramwe yatsinze uwundi bagomba kugarukana filozofi nk'iyo bakeneye na cyane ngiye ko ndakubaza kuko ntabwo nimwe nemwe tubona Arsenal zibi ariko ntabwo yari imikinire yayo hari uburyo barafseje yabo avaye kwaza kuba n'imvune wagenda kwa kurundi rwa Atletico Madrid ni equipe imikinire yayo no kuzibira nta bindi baya muri bamara ko barazibira baro cyakajyaza umusaruro twagiye kubona ko bakwa match menshi yagiye ko banatsinda ntabwo uzora Atletico yakudominye ahubwo azakora Atletico amahirwe makironka iza kubinyaza umusaruro ngiye kwaza kuri Marc Arteta uyu mumenyeza wa Arsenal nikiye kintu cyo gukora kugira ngo yirinde kwisanga mu bibazo byo kugomba kugwana kujya gutera amapenalty nikiye kintu cyo gukora kugira ngo yirinde ano ma block ba ashoboye kumena no ma block ba ya equipe ya Atletico Madrid biragoye adi equipe ya Atletico Madrid nimwe muri equipe idefenda neza nimwe muri equipe nkuko nabivuze ati umwanya munini bamara bariko barazibira nuko navyo biberera nuko niba bageze muri kimwe cya kabiri gice cyanyuma nuko nivyo bintu byabo bakoze byabereye cyane ko niba barabikoze kuri equipe nka FC Barcelona ifite ba Lamine Yamal ifite ba Pedri Gonzalez nivyo za kunanira ko babikora kuri equipe ya Arsenal nivyo za kunanira ko babikora kuri equipe nka za izindi equipe za Bayern cyangwa za Paris Saint-Germain byumvikana ko equipe yitwa Atletico Madrid ishobora kuza n'ubundi igomba kuzibira ariko Arteta nawe agomba kuba wamumenyereza agomba kuzana impinduka ndavuga bivanye n'urukino bo barakinye ubwa mbere nivyo urafise uwitwa Madueke yakinye urukino rwa mbere urafise aba Martinez bakinye urukino rwa mbere ariko twarabibonye combien de fois uwitwa Imbere adahari muri equipe ya Arsenal bigoye kubona kuko tibagira ko uwitwa Imbere yari yatanguye hanze match ya Atletico Madrid byumvikana ko Imbere numwe mu bakinyi b'aba creator uwitwa Bukayo Saka numwe mu bakinyi b'aba creator uwitwa Yanzi Trussard numwe mu bakinyi agorana cyane kandi ubona ko agaruka cyane kuzira byumvikana ko equipe ya Arsenal igomba kumenya ico gukora mu minota 45 ya mbere ndavuga igice ca mbere nimba badashaka kwisanga muri za tiro bicange ngo baze kwisanga mu bibazo bya equipe yitwa Atletico Madrid abahiriwe bahije bagarukanye uwitwa Bukayo Saka nawe ashobora kugura equipe kuko nkuko nabivuze muri matchale ya Atletico Madrid ndetse na equipe ya Arsenal yaje agomboye kandi yabaye umukinyi yagize amadribble menshi ari reisi paraporo y'abandi bakinyi batanguye match byumvikana ko iminota 20 yonyine yakinyi yagize amadribble reisi kurusha witwa none Madueke yakinye kurusha witwa Martinelli yakinye kurusha abo badekana nese bare babanje byumvikana ko numukinyi aza kuza nk'inyungu kuri equipe ya Arsenal aza kuza nk'umukinyi ashobora kongera byinshi cyane kuri equipe ya Arsenal bigatuma tubona equipe yitwa Arsenal ishobora gukora byiza cyane bitandukanye nibyo bakoze muri ale ni Mikel Arteta agomba gupanga match yiwe agomba gupanga equipe yiwe ivyo bintu byo kuvuga ati ndaza kuzibira gwera ku munota wa mbere naho kabanza kabyibagira ko twarabonye equipe ya Arsenal ikirakina nimwe muri equipe igoye kuzibira nimwe muri equipe
ifise abo bakinyi bagorana ni Victor Gyokeres novuga nakubwira ati yagarutse muri modu yahaye icizere cyane mbere ko akina na equipe yitwa Atletico de Madrid ni Bukayo Saka yagarutse nawe yatanze ico cizere kuko gutanga assist zo gatsinda nico gitsindo byerekana ko nawe wagarutse mu bintu by'iwawe rero muri rusange novuga ko kuri Mikel Arteta no kuza gutangura match avuga ati ngomba kurondera ibitsindo hakiri kare nimba twabonye kuri Fulham avuga ati ngomba kubirondera hakiri kare byanamuhiriye abibona mu minota 45 hamini sigaye yibona kuzibira rero no kuri equipe ya Atletico Madrid agomba kuza kwempoza J wabo ariko kandi ibyo byose arabifashwa n'iki arabifashwa na tactique zo bayapanze mu kibuga arabifashwa nabo bakinyi afise mu kibuga kandi akongera akabifashwa na wa mufana ari nyuma nimba wa mufana za kuza ari decide gukora akazi dushobora kubona equipe yitwa Atletico Madrid ishobora kwisanga mu bibazo hakiri kare cyane twabona equipe ya Arsenal yashizemo hakiri kare ariko ni nk'iko nakubwiye ni Arteta ashobora no guhindura abakinyi ko afite Premier League agomba kwirukako kandi n'amahirwe atanguye kuba abibona yuko umenga nawe bishobora gukunda rero muri ico gihe adi ashobora kwisanga nawe yabaye oblige yo kuza guhindura equipe yakinye muri weekend ugasanga areke shamwe abandi bakinyi nyimba twabonye Imbere Bukayo Saka yamusohoye muri mita nyimba twabonye abakinyi bakina iminota 60 byumvikana ko ari byinshi cyane abazeka abo barenze urutoza ariko dushobora kubona n'umuntu ashobora kwivuruga akavuga ati naka ndamukene muri Premier League naka ndamukene muri Premier ugasanga yitegiwe ariko muri rusange no gutegura match yiwe ankoze en conséquence akitega yuko agomba gukora ikintu ariko kanini kose nifise abakinyi beza nyimba ufise Martinelli Trossard akica nyimba ufise Odegaard Imbere akica nyimba ufise Madueke Saka kabari hanze byumvikana ko bafise abakinyi bashobora kuzana byinshi cyane byiza cyane rero ikintu cyo nyene cyo kuvuga adi ni Arteta agomba kwinjizamwe abasore biwe yuko bagomba gukina match yabo bagomba gupressa buva ku munota wa mbere nimuburi buri bitsinda bakabiga kare no mbona yuko equipe ya Arsenal ndetse n'abasore abo witwa Mikel Arteta bashobora kwisanga babaye beza cyane par rapport yaho boza kuba babandi baza kurindira ko equipe ya Atletico Madrid iza gukina nuko rero nuko nababwiye n'urukino ruri gihe cy'isaha zitatu mu gihugu cy'Ubwongereza ni Eminence itaza kuba bakiwe no mu Atletico de Madrid ni match rero no tumira abantu zo kubona iraba twebwe nko nababwiye ku guteganira byari ivyo naho ku munsi wetu tunaganira mbega inyuma za neza bitwa ko cyane Bertrand ndagushimire cyane adi nshimire cyane abo twabanye kuri Black Media je ahanje nibaza ko tuzosura ku munsi wetu nuko ntakatari kubakengurukira muri bwo mwanda mudushigikira mudukurikirana naho ku munsi wetu tuganira kuza biko biravugwa